Ndizi TV obwenso bw'omugusi nigo bono yakubonekera ndekerene nagokurengera chibice chinkiya nabwo chinkeno nukukigima nabwo tonyora asoro gonkor bw'ogusi neji county chitoetanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Makori nechisemo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders Digital TV na Smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu vuomogusi. Keroyo mona bwate obosibore bwo kwemanya korengana nerichiko nagekogera ase entunda ende megetaseni Ndizi TV to kubaletera emanye Jumatatu Kiraritkoria Jumatatu enseyemo nabo igo chinsa isato imeya emanye Jumatatu omwancho muri nigo to koletera amanga yanyareko baga gwateka imena isko yorogongo rwa Gusii ntobe togo gusangereria amange kubwatirana n'abasaki baito anene chinga kechiga bakenya bagenderete kwemurungania kubwatikana nogo kunga kubuyima nonyera bonigo obotereri bwa serikali ya Kenya kwanza bagendete ko bakubulia bakenya banyareko bawo kanyeka chinga ki bagendete ko bakubeka emerobelio yokwenekia buna obogima bwanyareko babokoroba ayonsi nimeye manye Jumatatu ekerbo igo turabwatirane nere Joshua uta asensemo yebimanyerio nabo igo emanye chigosori nigo maranyareko mokumerana amonere Sultan Victor Obanga nyareko bagatorera mange nganyareko bagwateka korwa ase ebiti byeito bye chigosori tombo chago sangana nche Evelyn Osero na nche Josephat Amisi imeya emanye Jumatatu. Omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura yubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinga kichindi chonsi elio wikere abarigereria kurochi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira nyumba ya Brighton apartment ejire busyo bwekiro ya embassy ekeroko gende nyakoe Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Mwana wano mwancho moriri Ndizi TV andonsia soberete ni ongo kwariania somotienyi oikomi ekaji tariki ibere mwaka ujirubere nemeronge ibere naisato anene Jumatatu engia kabisa anene donyorogana special Monday asumuroberio Ensakia litukeri dia Jumatatu andonsia soberete nkwirali bagari abene kwarigania kianda geikomi osoime yomuroberio Ensakia Monday edition Monday engia kabisa tuasemeiru na wasoire ime yumuroberio asemambi yaboni nka yoro mwanchumureria ngo kwarigani bono osoe ime Ensaki kabisa yona lituko lina gotebedi na ndero ndero anene ekrobono utuchikonyora norduraji kubwaterana asiditko lero kewe kachinsa chiringo chikomo introduce chikomoreta bene ninjiko kumanya chinga keji chikuka kolende no arase studio yobono kanyago seme twakuboredi aya ningo omanyete turaji kubwaterana nere asemambi ya Ensaki kele tukira Jumatatu galitsko lichuma chinga keji ko katore torinde tumaye go kunyorana nere eyema seyemo ime ya Ndizi TV bwansumo gusi chinse jigoika
bono kabe standby kero kwa very standby kabisa anabongo gotebina chinse jiche kire. It's a Monday special kabisa, a Monday yengi kabisa mwanjumeni ngo kwarigania oso ime yomoroberio gento karangirina ntomere ujumbe yao ontebina nka yore ngakikwa bokire na ngakirobereti litukuli yao asemambi ya abone. It's a special Monday bina nagotebiri ase litukeli go mwanchumuri ndonsi soberete nyoroni nambe yera seskini ya 0792192834 na ntomera ujumbe yao ontebinga kyoto bwati gosenga kikwa soire ime yomoroberio asemambi yabone. It's Ensakia edition nabokorora bune bintu byonjoreri asinini mwako mugima twarabeira ali asesetende ande bono mwako yoroje na tuonjoreri ochakira litariki ekibera nditwakulire teira buna oike bintu bibe maonjorerio mete nonye no na sokorara egetanda wikote mekora gionjora wikote mekora gesukia asinini nde bia bwena yona bogo ntenga kyoroje rukweyo kabisa somoroberio bwensa kia Jumatatu ikiwa ni tarehe 2 mwezi wa 10 mwaka 2023 twasoire ime yomoroberio bwensa kia Jumatatu ngo kwariga nikiandike komi also ime yomoroberio. It's a special Monday edition as omoroberio bwensakia imeiga taseni kiao kia Ndizi TV to kwariga nikiandike komi also ime yomoroberio kiagera etaseni ekini okere ke korosere yani ke kotebi ama yake kotebi na nali agenda korekana imena isiko ya Gusii twakotebi samangana yechisemi samangana yerichiko asensema ya afya ngote tore bionza sema ya siasa bnenda kubwata inse bado otebi toro mwanchumuri kwa manyana nali agenda korekana imena isiko ya Gusii ona kwariga nikiandike komi egento korangina agenda asensema mitandao ntora asensema mitandao Facebook tonyore Ndizi TV News Digital ina senseme ya Facebook then you like, you comment and you share. Boy go gento kora ngelina ntora sensemo ya YouTube Ndizi TV News. Nambe yera seskine yura bana kontomera uchumbe wante inga kyotubwa kabisa orojena omoroberio Ensakia litarero ndiri kirega kabisa Ensakia reloaded kabisa no orojena ndiri kirega na otebirie konya Joshua ko yalika muinari kabisa lakini bono nojerie tena lisa sereti kabisa bono rere tore na new setting kabisa tokwene kina twabeira batangani gokoletere binto boronge na gokoletera mangana maya kabisa nimetena bono babo kemiso motangi nimete Kisii arogo nimaite kiongozi wa Nionseri yobesho beshai mtatuma ujumbe yenu simu ni atuti Keston Jali nimbwatali nani anaitwa engineer Vincent Maina nimaite ngotuma mure SMS ino montenga rukwera andi bono nyore na rero ngo batore complete Ensakia konya twara beira maigabere asegeka Joshua utakonyorora beire asegeka nere twara korangi metinye bere tati na tati etatu iga Joshua dimaite etatu sinebere lakini tumekaka na Joshua etato by the way etato kia twara bena Joshua toko sema sana go balance yesuguritego meta maigata to nara begetwe nara go balance yesuguri yaba kabisa no ndagira yaire gonyo Joshua twara temire go tarire suburi kabisa tewa bono linda ngotena rero litukire ngo batore complete singinjo ya ebe complete ya somoroberio bwensakia na kware kabisa semambi yaboniga kodemna Ensakia imeya Ndizi TV nero bwansumosi etaseni kia chirenguma etaseni nambeyemo asorongorwa Gusii asensitu ya Kenya asenzia asichinzija East Africa na asensengima mpaka diaspora tubwate kabisa yeka ngoda diaspora ngokwana ni chinzi chama iko na kwa na Netherlands na kwa na United States of America Switzerland England naenda mpaka sensemeli ya Netherlands naenda mpaka sensemeli ya sensemo ya German Ghana Ethiopia Egypt Inejisi Jones ya ntoba utobwata kurwalia mpaka jirani yetu Somalia Ethiopia wanatushika kabisa baada ya nano bali me yomoroberio kabisa yamano kenda utomera uchumbe yao ntainga kwa tutobera utobwatia ganyomogani mogani erengo chale mogani ngo chale chikora kajinsa ketiga ngo chale njibona ndensu kikando gabe kando gaiga ngo chale mete kwa beri ko kumuganyegeka ningoyo jetimo maiti na inje ngo chale na inje morore oyo ningo anakuja ngo chale kabisa ngo moreta wale kabisa mete mogani go ikaretu
Yazana mwanchu muri Ndizi TV bono kabe me yomoroberi Ensakia toska ekiagire on Ndizi TV bonsuzi ndo to maneno ni matatu peke yake etogotwara asemambe twa entertain twa inform na ku educate etoko gosemia twago entertain twago gokia na ndinde twakomanya ebine bintu twakora mambo yetu ni matatu si ile ya rais lakini tali aliyo muraiweza ituna alia hamidia bune toko inform twakomanya na ndi twa educate ekina kyo gatokore kya gatore twara magaseti asemambi yabone gatwa the narari aido bolito ko twara gaseti ya The Standard na Daily Nation na habere kingora twara gaseti ya Jones bono nande nije ngereri eco-host yone gaseti yae ngonte bya ne lianjete ngojale jinsa badabadai gona otina lero toska bado lero metena de siasa na magendo mageni tungo ikale badabadai jinsa giteiga turakwana berata tunere nere ochikoboyo mobwa bali ba ochikwarigania oliningo yo medo kawana tinda manya ali bali gedena ningogose atakuja badabadai ningogose hai ningoka gerede boka gerede monto gede ningogose no ngaki ntabi ngaki oganyere tomo gani beri tukurera adana mgeni njo mwenyeji afanye nini apone mogani nchwengo kenyenywe dimatinero osengaki osenero torete ngoko osene mbuli atorete mwenyeji njo ani mgeni njo mwenyeji apone wete gonyana na majirani watapona bado ama hapana mete jirani na Joshua jirani na bajira igubube lakini watu jirani chigubuya ya kabisa enero Ndizi TV bonsumogusi Joshua utanero nera assist studio nero kwene kana muri gunechi bichago jira senjira yabene injibuna botambe mumaide na Brighton ngorokwa atinda jirienta no ndeme yomuroberi ngai yabagani bangai mashabiki anale timu hapana kosa team following team junior match ngai more team diaspora nindo jalia David Kimoli ako ndani amejaja ndani ya nyumba no ali meyumoroberio atana kuna sisi kabisa atana malidadi kabisa bono tena abantu ba diaspora kenigisemba no so meyumoroberio moso imeyomorobe ngakerte na ken tako batatu SMS by the way awes koza kwa sababu nyakero gabe tatu ma itakuwa aja then bwagire Joshua na Brighton watching and waiting to see your co-host new look this morning then ni sawa kabisa anangojea mgeni wetu akanyeto tojugo kwa banere ni moyo gose Ken huo unamjua Ken no maete na kwa maete na poko monyera magaye tendi but sasa sisi wote hata diatokanye tuongoje tujue anakuja nani atakuja predicting ngogoja timanyeti noje tindamanya Joshua mobisete kebati torante ni ngogoja Petronila amuja niambia Espon baada amuja niambia hata mimi acha niendelee kusubiri tu Sultan ingie kimoganye temotari kontebi kina Sultan ama Ongwezi kona ndio unajua sijui kama wewe unajua Everin mnajua anaitwa nani kuna Josephat Yamis atakuwa anajua ama sijui Mildred atakuwa anajua sijui Job Mangi wewe utaweza kuwa unajua mama sasa mimi sijui mnaniweka bending kidogo but baadaye mimi hata mimi nitajua Espon no manya goze kebati no manya no obe ntobato moswati kuna Saurin abara nyore ka manyete lakini ambisede sijui sasa inao tena baada atafika kwa nyumba atakuja kwa njia maridadi kabisa sechinga kichichigo ika semambi ya aboni gorbono mpaka saa 3 toro sakuganya kemiso motangi uko wapi wewe unamjua Cristiano Koruraganga no maitoma oyo goja koba eco-host yana unajua ama ujui sasa sijui kama unajua kama unajua utani inbox tonde Joshua aba Joshua na bara amanya lakini accurate umetena abigari Nyamira tinda mokwana bara jote ana nimbate ubaguzi abigari Nyamira no manyete tingo manya nimbate moswati okona nere kerubo Frida Kerubo erena maide timaito sina maide bona abo bali toko bana barabu atimeti ngakio semba manyete amangana ya Joshua timeti ngonebire lakini kama nimesahau mtu tena ataniambia hiyo manyete ngonebire nditayo nebire tobade papasiko the bad leo dada rumba nostalgia na wewe kama unajua utaniambia ntobade Joseph Mokogoti hiyo kore de misa na antivirus mete nere okoreta jingera na bora nyamba mete ngendo ngarango kwa na bora nyamba manyete ghost yane ekera njitinda umanya tinda debi kuningo
Lakini rende neli na njini onganyete puno onganyete akikuja tutaona ni nani. Ntubate Diboni Asanya na tingwe bomwaga no maite moge nione ningo. Aya timanyete lakini na kwali na oso ime yomoroberio ena kumochere. Joshua ananiambia kwamba sauti iko chini lakini sijui kama iko chini kweli. Sijui ena kumochere iko happy kwa sababu maybe sasa wewe utaongeza sauti yako. Unajua upande wako mwingine hapo utazapata ni yako iko chini kidogo, so itabidi uongeze. Ama acha niongeze kidogo basi. Mimi kwangu ngake bunch kabisa. Lakini rende ena Ensakia omoroberi Ensakia kabisa ngo kwali nikiandike komi twasoiro motienyo ikomi. Che na kibwero beredio motienyo ikomi. Mwanjubo nga kibwero beredio binte birago sambe mbia go sambo motienyo oli okianda. Bono nande mbigo sambe bono gose. Ya eroberi mbigo samba. Ntutegeretie matuko makeiga metienyi meketo koro mwaka yo 2023 na kyo eroberi 2024. Muna tuikira ndimanga naya lakini metienyi etigerete tato oikomie limo no ikomina kabiri na foko nyora kweroberi nande kwa abekire bintu bibere bitatu ase wikirani alikuwa atakete go ikirani gebange na bokwe ikirania ase njere ya mogose iyende safi kabisa. Mwanjumuri kabe miyumuroberi nitumie SMS yako ontebina uko na sisi kabisa. Ensakia reloaded mweta stayura nyore umuntu akutura bono mambe buya akodena bono boka so asike bagokiao mbale ba metena ni mbale ba uchikorara dari bonsu ba kuboka bono mambe ngodena na Ensakia na lisa serire Kenya asenale bono litayo bakore miremo nomokia bakwenda bara rara asinini kwingine wananiambia sauti iko sawa. Sasa kitu utafanya Enoch Mochere kitu utafanya amesema imekuwa sawa Enoch Mochere safi. Kama umeparents video yako mete ufoko beka liogirire moderate ya kabisa wa parents na kukutumeke simu yao wa parents kabisa abo kwenda kuna liogiri ya gochere bya kabisa. Ngita temana tosiori omotienyi oikobi kabisa tuchake nae na tukora nae kabisa. Tita itingo tige magega. Mwe totigare maega utakuwa umeungua. Mwe tito kote maboba. Eka tukoragera pamoja inji tuaserekea pamoja Ndizi TV. By the way, na majiri kweba litukolia Friday chingero night ndio alenga sinze media mari bronch ili kutoka daraja 2. Kwa wale wote walikuja tunawashukuru sana. Hiyo sasa ndio mipangilio yetu ya Ndizi TV na ntobe toko beke miroberi bunelie meti kabisa. Mbona mena litochagete? Unayakonya kubugete na bado ndio mukoko nalika mauga kabisa. Pona tuchagete kwene kina tuakorete ile ebinte bitingu kabisa korwa Ndizi TV nero bwansomo usi. Ayabona kubugete na konye bado sasa ndio mambo imealika mauga katika Ndizi TV. Bona alitwero berti kabisa. No bori Joshua uta atana bona alitwero berti kabisa. Tutamaliza mwaka kwa mpango atutamaliza ndori jogora mwaka igo norengereti na ndori nyaguyaka gikuba by the way. Sasa wewe tutaongoja ujione. Wewe peke yako utajionea tu. Sasa wewe aiganya utajionea hii mambo tumejipanga Najua ndoriko kanya tobangwe tunajipanga Tena tindu mieri yake siasa lakini tunajipanga kwenda kile vitu vya goje. Bali bajita sense ya mali blonche. Babo Kemso Motangi, babo Gusii, babo Edward, babo Enoch watu walikuja huko toko bagrambia mono hekero tu atware jiforum jiforum na jiri umwajumuria kwanyo na ID bagagwaje karogwajire tunasherekea pamoja mtu atengete kabisa baba sikote bad ne bandi ya Yonsi walifanya kazi kwa bidii na wale bonsi bajitoro tunawashukuru sana alia moteneri ali mari bronch tunakushukuru sana ikiare bintu byonsi mbia bete ilikuwa mpaka che Napana kotetika next tinda tinje kokote next nda bono ochokonte ngaki yarenge ase enjere yamo niyende kabisa simiri ende Joshua Nyamira natakora SMS biri satali korende onyorande no bangete nanko nyora ase njera ya bene kabisa gendere kontumere SMS ya ino nyenyore ase njere yamo gose ibero manchumureria atoskinero Ndizi TV bwansumusi igobono goikabwero be kurubono mpaka saa 3 hapo katikati sitaki nikwambie mgeni wangu anakuja lini otogo shirikiana nile kirango moreta wale nje tinda marora akakoletwa kurubono mpaka saa 3 ugoto igono hali na debu buno wala kintinda marora nje bagagino kurubono mpaka saa 3 ngomanyole ngotogo chikobanere asomoro berwensake bono Ensakia tukira ngobere complete baada tu abaina Joshua tumejaribu na Joshua sana unajua tena tulikuwa wanaume peke yetu
lakini machiko tebona no musubati orachi twarabeire handi twatemire sana Joshua tutagosane ya balibo twatemire sana Joshua biya sana manjumure na Ndizi TV bansubo magusi emgo kando twenda seseme magasit kuri no manjumure ya omotienyoyo ase ayebiro etimu yane kana uikotware gatikol self discipline uikotware self discipline bieka omonyene ekira kinda tekerenge kana tojo koreria omotienyoyo na uikot una gotete gokore bintu biao uikiranie. You should have what we call self-discipline. Inki kogera, hani keriota yotego ikirani. We go to our self-discipline, or to our discipline yao yoka enyene. Nidoje Ladibo yao tena. Good morning, I hope umeamka poa. Bwana shukuru sana kwa support. Adene no alimi yomoroberio anda goto bwatia buya kabisa. Lawrence Mukaya tena niko na wewe hadi tamati. Safi kabisa. Manjumurire kromore ime yomoroberio kabamo na inche mbaka omweli. Nakota ina omotienyoyo oikomi aneneta dina totware ndogorona self discipline abaranyona omotienyoyo kianda ngwa self discipline ekagera ngwa achieve bintu bya buronge ekentege tangani asinginjira nkwenda ne ngwenda bwango yona wikiria sense meri yebiro yona wotena ninkanye tomogeni one cost yani kena barare ndaikendi yonse kindere kuchakira bono mpaka saa 3 kwa standby tutamuona baadaye natakana obe self discipline yani self discipline nga kyote dobe tatu kula nyirusi ase engoko abanda bangi mama yetebina na kwande ndikale nenda kile nataka na self discipline abanda mama yetebina na umonda kuro kuna ene engoko ukora amide sana lakini leheno atakaturushe kisamba ase engoko engoko ni bado ati goal self discipline iye kogera ya achieve egori yae egentego tangani engoko yokora lakini atakana bono tobe abantu bakora self discipline asumotienyo ikomi egentege tangani enkoke okora ni gebwate good planning good planning yenkoko nere rie enkoko ni yoja kubeka magena ige kubeka magena mpaka isana mete kubeka enkoke be kiri ne limerare ya sarigiri mutu lakini enkoko ni kubeka magena eyo ikenya nyu goseru turoje tebona bana turikoralira lakini engoko ni gekobeka magena aye ya isana igebwate what we call good planning amagene kara isanire yamagoja ya yerarira ajamala yamako sitting on it yamakoralira ikobona omanjumire kara what self discipline we kokore na what we call good planning ubrani omotienyo to jikwanyora asabe ekintu giakabirita gosoma kuru ase engoko ekerengo kono ya raira maginari nige ko minimize movements iko ya twara discipline ya minimize bona yare kwenda mwaje mima yali emios yare kwenda monjimba yali emios bono teri kogendoro bono ya twara discipline na goikira rira maginaria ekoreki eturage iko bone minute bona no naye bona konye gokorunda naria tubwa discipline bono goikochokanye motienyo era nkwa tumeke bese ya obobe ikwara kumyogana dakono goika ochokanye egento kia gatatu engoke karbono ya raliere amagenari wikeke weight physically reduces gross weight because ni gerade amagenaria ikendo ikikoro kona ekor the sacrifice and self denial muna yakaragire gatate week gatato rituko bono ni gikoragira limo iyo manjuma nta getombwate sana sinse mo yebiro Joshua kwanda abaja kindinga kyakwana eine ngoko igena taka ko musa example giengoko itinda goroka engoko lakini atakana ngo example giengoko na kiengoko ego tumeka discipline yae na ndiye gendereria inte taka na ina ebwate good branding yabe kama gena mpaka isana na ndiye yanyararira ya brand biye ikintu kya kabere ya tora discipline pono ya ikaranza sama genari ya minimize movements ikintu kya to ikira bungena ego sacrifice and self denial pono ye tigana ya ke chinguru sana maitino ni dio koretere ngoko konyigora ngoranyi kunoriga watena ya konyengo kiralirite kwatena ngoko ikonye ni geralirite bono ngakyo gotonerie ngoko iragirite egento kendo manjumure ntagete otumeke example kiengoko ko kwegendereria asomotienyo yo ikomi ngelina egento giakane bano tokosuka omanjumureria asemambi ya aboniga egento kiakane ngelina ngorengo ke bono ya minimize gotara ya keiri weight ya korereki egento kiatatu. She can sit on a hay of another. Yani, engokeye. Tebwa discrimination. Ikiagara na beko bekiruwa magena ye engokeye. Tiriko chore tena ligene ria rumwa engoko ya onjimbo. Kusinga, eronko korena tebwa discrimination.
Engokeye nebwate ndokorgana ego ikara magenari for 21 days. Ekanyete eremereti mbaka magenari aturagiwe. Igo yatwara faith, yatwara hope, yatwara etariko ba discourage. Igo manjumari to ba discourage, igo twara faith, hope, na ndo tariko ba discouraged. Ebi mbiringo dena eyine engoko. Nataka ogisambo giengoko. Ina wekero yararira magenaria nebwate faith, hope na tariko ba discouraged. Ekento kyo moelio. Ndate kyo moelio. Ekero yatemire wikaranza sa magenaria. Aria taturagirwa. Nigo eko ya pardon. Igekero bwate self discipline ebintu mbiro wikabwa pardon. Yani obitige asomutinyo ikumena gotete osuke gochibosio. Ebintu mbiro wika obitige. Yani osuke gochibosio mwanjwa umorigereria. Ekero ya turagiri nige kopeke bichuchu biri byae amo yaorgento kona unity of purpose. Ekina ki ingote bi mwanjumurina yama okorendo God unity of purpose. Ekento kende kyo moelio ekerengo ke ya turagiri nige go ni motuko motambe she is always on the front of yani botambe nige koba omurayumuya yatangana bichuchu ya birangeri byakora ikona kinako daina example tware go bwatia ngerina engoko tingo de tio ben yani tingo rogeti engoko lakini daina obwatie umfano bwengoko engoko ekoremereria engoko ya twara self discipline engoko ya sacrifice ya tiga bintu bi enda ya koria engoko ya tergo bwada discrimination tebwati kierango ikaransire magenandons ya twara go semeria ya twara hope nande ya tergo ba discouraged umanjumureria ekiagara ebe discourage te guturagi magenaria ngonga to mwanjumure gwe somiri abirata to asemambi ya boniga buna goika oske gochibosio bogimambo raisi lakini goiko teme kobosuguma bogimambo ko tiki mbori raisi lakini goiko korge goiko teme kobosuguma omwanchwa omorigeria ekento kende your choices that you are kore boniga a choice here your choices are made in a moment but the consequences will transact in lifetime. Yani choice yero kora asemambi ya boniga gosiri tukoria lero. Nigera go costi asama tuko amange sana. Biemona si bali baenda tutumaje semester yabo esimebona nyori bene asemambi ya boniga. A decision yero ko make boniga, a choice yero ko make boniga, it will cost you in your life goseko meki oskigo chibosi omwanchumuliria. Ayona yebiro asemambi ya boniga tinda itikwenda mange self discipline comes down to choosing between instant tinda itikwenda manga sansemerie yebiro tianso meje semestino bali mwanto mere asemambi ya boniga nambe yera seskini ya urabu 0792192834 834 nere namba yane ye studio asemambi ya boniga mbi manasema ndio tujana gaiga aninjiroje asemambi ya boniga safi kabisa. Asanti sana nimesiona. Asanti sana nitasoma baadaye ama hata nisome. Kwani kuna nini? Si umetuma SMS, mbona niseme baadaye na umeshatuma. Then morning my team Ensakia. Leo naona mko chonjo sana. I'm expecting a lady. Anasema ya kwamba for balance inclusion bwana. Happy Monday indeed. Kurwa Nyangongo Junction getting you loud and clear. Oya the abuna asomo gani yuri goja eco host ya Brighton Torina Joshua alia. Au tena oyo goja tigapo musubati. Suridani mnasikia? Isbon mnasikia? Kibati mnasikia? Saurini mnasikia? Oya tena morning my team Ensakia. Leo naona mko jonjo sana. I'm expecting a lady. Au tena ataketo musubati for a balancing equation bwana. Akikuja ni sawa. Akikuja tena mwanaume ni sawa. Lakini wewe unatarajia yubi. Au tena happy Monday indeed Kurwa Nyangongo Junction locating loud and clear Oinsovi Kemi Motangi. Zaina lianyora from Bogitas Winchama kwa Pastor Girepati Onyango, Kristoba Wanyamage, Edeni Rebosire, Samuel Yego, William Mekenye, Johnny Obiri, Mama Stengo, Dalfin Wakioga, na walimu wote wa Greo, Bia na watu wa Bogita wote, agodeana wakae na asbui njema. Buakire buya abanjwa bandizi TV. Omonene nyasaye tata otobo kirie buya korwa aiga chinsemo chia araganga. Ensakia ikorao dandekiria I can see
foreground pictures of our Kisii town. Then already there's a background already omochoito songo ya kabisa. There bana Brighton, I predict I predict is meant to join nyinyi asubuhi ya leo. Hapana, hapa umeotea kidogo. Oya na rogo Chris na timu hapa nakosa new week new month October 23. Hapo sasa hiyo ingine nimepana kidogo Chris, utanikubalia niibane kidogo nisikuje nikaisema hewani. Sawa kabisa, uko na sisi. Sawa. Nara tena bokiete se. Then good morning Brighton. Today I'm Maxwell Ondieki ngobwatete live and clear imeyensa kimbaka omwerio ngo kolende ngosaba ongwaneli mama anasema yakwa tusalime mamake concept Ondieki ama na tata Meshaki Ondieki Ojeng amo na bana ba mwabo bonsi obakwaniri abana ba mwa Maxwell Ondieki mwakwaniwe nere kabisa kwa taina motwale emambiengia abana na abana ba mwabo bonspi abasogeire haki tonte batinga ibale lakini ngaiba utoka lakini umewasalimia kwani mamu mwabo concept Ondieki na tatu mwabo Meshaki Ondieki kwa tena wachajae ndani ya nyumba ndani ya mchengo ndani ya Ndizi Nero Smoothie safi tiangenda sense mediende si ya studio lakini nienseme ya online yonero Ndizi News Digital yineseme ya Facebook ndo lembara bya baendete koba imeyumuroberio asemambi yabone unatora atoma ujumbe yao nkonyoruole nkiyokonyorero usichelewe ukijelewa utapata mwana si wako na ukipata mwana si wako itakuwa namna gani sawa. Haja nisome SMS nindo jina Petro Mokeira and then a good morning Brighton, your house today is splendid safi akabeka ana erebia sana kabisa mbia sana Petro Mokeira no yo moito no Ndizi TV by the way anafanyanga ile maneno ya urban praise music alia kujagra chinsa saa 8 hadi saa 10 yo nere Petro Mokeira marogoba yako kwa tare ujagra saa 8 mpaka saa 10 wanakuletea miondoko ya kizazi kipya bakupata na Felista kabisa nani ngora abale maega ye kamera kwene kuna mali wine chibichago jeira senjera ya bene safi sana betonda mbemono as other uko na sisi Judy Hill and a happy new month Ensakia team good morning to you Judith Hill. Dolphin Morao then tuned in as usual. Good morning, happy new month. Brighton Joshua, abaibuli baye, abana baye, abasani na balibago Ndizi TV. May today and every day be a day filled with blessings from God. Stay happy, stay healthy. Mine is just to wish you peace and happiness and good luck on this new month. A new week and a new day. Ensakia mwerio, mpaka mwerio na ye Brighton na Joshua. Sasa kuanzia kesho Dolphin Mora utaandika watu watatu. Kwanza kesho utasema niko na wewe imeyomoroberi Brighton na Joshua na mtu fulani. Huyu atakuwa unamjua baadaye. Brighton ningi bana utoirege kaiga. Sawa, utamuona bado litukone leader. Lizuna Green out na following from Karen, Nairobi, Kenya. Akona sisi. Grace Ongunya na morning Brighton kurukichauri nyansiongo na onde imeyomoroberio ki omo mbaka omwerio na Fred Mosioma Eriki Osoro Sakali Makori Moginda Embusuro endu sasi ya Nyamaji Wilson Super Susan Mirambo Engineer Caleb Kevason Bosira kwa tena basoe imeyomoroberio Enoch Mochere awadena good morning watching live from Isebania border nyasaye okonyire na rodi tko linde no motienyi omoya ngokane team silent batwale emambia na wanafunzi wote wa Border Hill Academy asubuhi njema na mgeni wetu karibu sana imeyomoroberio karibu David Kimolade na Ensakia team good morning malidadi kabisa lero sawa asante sana David Kimoli asokwene kumbe cha jandani ya nyumba nimetebona aliye jirange abamete ngoru team diaspora nimeta aliye erange inakuanga kama saa 3 asubuhi inakuanga saa 7 saa 12 sasa itakuwa saa ngapi Joshua kero mna saa 3 ya mambigere saa 7 saa 12 kwa saa ngapi Joshua kanywa kangesabu hiyo Teresa Kimto tena Wagire Brighton mranga pamoja
Jared mtoto wa jirani tena we are tuned in from diaspora. Guess our German guess our chairman Kennedy Kisemba will represent us. Sawa chairman utatu represent. Didi I think as I understand here Jared mtoto wa jirani tena liliomo keniago sioka Kennedy Kisemba kama mwenyekiro atakuwa ndani. Sawa kabisa Kennedy doskwa Kennedy go na kwa tebu na utakuwa ndani utawakilisha team diaspora. Chai ipo, chai tutakunywa, kama ipo tutakunywa. Joshua Masaki, au tena Joshua Mosoti niko ndani kutoka Nyansiongo, Urabu. Omboli Calvin tena watching live from Murorongo live 1-on-1. Good morning. Kennedy Kisemba. Wana ujira tena Bwakire Joshua na Brighton watching and waiting to see your co-host. New look this morning. Adena new look iko sawa kabisa tu unaona. Hata Chris alisema ya kwamba na Roger Vintevi sana biko sasa ni maigagage kabisa. Kumochera tena sauti hiyo ni hiyo ya baadaye lakini acho tena sauti ya jaba pia William Mugaka tena William Motari Ogonda Mugaka kurwa Migori county tuned in ine county ya Migori no alimi yumorobedi in Okombo baba yao tena watching online from Isioro atwati kuru Isioro Victor Sultan Ombangi nero tena mkuu wa mibanglio ya Ndizi TV tena nasikia kuna timu mingi hapa. Mimi Petra na wengine tunaomba kuitwa timu koieka amaiga. Okay, anasema ya kwamba babe timu hiyo ikoma de banner. Hiyo lazima ikae kwa banner, tena lazima hiyo kwa position. Lakini ndio sawa Victor Sultan ni yeye tenelede mbangilio ya vipindi Ndizi TV kaigana niko na correct sports kila lituko lia Jumatatu ndiye anakuletea sports lakini nero tenelede merobelio vipindi bunevi nero manyite ngakiviko gende mbeo kabisa Moturidure Jared tena watching live kwa Nyachichi Secondary School Kimera Ward babo kitutumba masaba kuna sisi Obo Songe Ben kurwa Kericho Town massive tuko pamoja akabeka GMO jijo molero kabisa magi tena watching from Nduma akona sisi yo beshaya hajawahi banduka tena jonjo kabisa no alimi Korunyansongo tena following us live wasire mkuu tena good morning Prata Makori happy Monday and blessed day live from Doakatali akona sisi bia sana wasire mkuu umefanya buni mechelia endeo kora Joshua wasiri mkuu amefanya jinsi inavyo style. Haron Martin tena from Nyamaji sub county Nyavisia watching live. Buya sana. Ajo stari Kenya amede kwenye wasiri mkuu nanje tu saboko tera Jumatatu lakini roto mira SMS yote tawina tuko jonjo. Prince Melvin tena good morning akona sisi. Alime yumorobri kabisa asemambi ya Boniga. Anhara tena akona sisi tena Moffat Tweya. Yobe shopeza na somea ate Ndizi TV News Digital aiga nyangosondo jebu akire wiyapi tore koma buna botami mbako moero ni soma yako mova tutwere na no tole amo from United States of America Minnesota na tena timu diaspora leo imewakilishwa kabisa asante sana Job Mogaka tena Job Mangi tuned in from Nyamira County 046 o Job Mangi ate alime yumoroverio oyume tene reporter ana beberusha maneno auto tenga kia ate kiruna bona ndete utoroberina ngaki auto tebina ngakinya mirere bina ngakibone tindiet medabe msimba tena bado bakira madiridi na ntuntori kuira na maiga bali babana ntu tokora ntori kugoleka oyinchop Mangi kure kaunti Mugaka Job Mangi kure kaunti Nyamira nero toretera mase ya mamangana puna atikire koru asi kaunti hiyo Nyamweya murao tena ndani kama kawa kutoka hapa Saudi asubuhi njema mafans wote pia na my mom Elizabeth Nyamweya my tata David Nyamweya Mata Indro Eren na familia yangu yote kubwa na siku njema mwa safi kabisa Fena boka tena good morning to you Fena bia sana boke au tena alime yumorobedi mbia mwana si SMS cheno kama ndireta kujitoma kabisa nilisoma ya Martin nilisoma ya Haron Martin nilisoma yako kabisa yona nyesoma simambi ya Boni ridi nyaboka tena onde ime yumorobedi Brighton leo umeamua lazima tumeamua sasa si mimi peke yangu nimeamua lakini kama Ndizi TV tumeamua kukokore mero kokora nduru kora buna mechinde okora lakini to kora buna Ndizi TV okora mechinde ra kora buna to okora that's the fact nduru kora buna mechinde okora kolende mechinde nere ra kora buna to okora ustaivo okay when you predict means you are not sure
So now I know my many ladies. Hi, Petronila Mokeira, Evarino Osero, Mildred Momanyi, Frida Kerubo, among others. My order now won't miss. I'm seated kitako waiting for my probability. Nani huyu? Oyo ningo. Oyo Greece. Aro. Riria ato mairi yata nari bana na modeli tata nimelibana. Ameniambia kwa prediction yake. Amesema ya kwamba tuko na Petronila Mokeira, tuko na Evarino Osero, tuko na Mildred Momanyi, tuko na Frida Kerubo. Ntubwate mpaka Saurini. Ate aba asa abu bonsi onde takobora. Hata mimi sijui. Aro. Kama prediction yako itakuwa sawa, itakuwa sawa. Sawa. Kama itakuwa umeotea, utakuwa umeotea. Lakini utajua baadaye usibanduke. Engineer Vincent Maina out there in morning Brighton and Joshua. Echui ya obaz watching you live from Bosanza PH. Mokogoti. Sawa in Virgin Mokogoti. Hiyo umeweka hapo dash ukaweka Mokogoti, sijui ulikuwa unamaanisha nini, lakini nende na Yesu amira na ulimi yumoro video ni Engineer Vincent Maina kona sisi. Teresa Ombogo out there watching live from Saudi. Good morning Brighton. Na Joshua, happy new month. I thank God for everything. Sawa kabisa mbiemano. Sawa na ole miyumoro weli sawa. Sawa. Joshua kuna mwingine hapa ananitumia SMS ananiambia kwamba kwani Brighton unaonekana myang na unatuambia ulisaliwa 1972. Mbona leo umeonekana Dina mbona unaonekana kuwa myang hivyo kabisa. Joshua korosi ndo. Aini ya mangana maya sana mangana manzu ime Ensakia ime ya Ndizi nero bonso usi. Inganjere bono ngenda sense miri studio Joshua ratoira abira atatu kurinda mugani onengo jar toska. Karo metere no kariko batanda ni mogeniki. Mugani onengo jaro siasa na magana. Kini mugani monene eko host yani liga ya gatatu. Ngwe timu nera ikare kwirwanira ikare korokunero timu kwarigania maiga. Ilikuwa inaitwa aje Joshua? Aja nero dia gana ina timu kuigeka amaiga. Birwanira sana kibata tutwaji timu zano. Ko na botoko yedi badai ekara to arene ngakimwariganiria maiga ayu. Torre na more serious. Muna more serious. Mandela K News. Out in the morning, Brighton count me in as usual from Makonge. Bobazi Diamotali. Primarily, I greet my mom. Nyaboke Mandere. Na my mom Mata Indro. Kemuma George. Nice day. Out there about to already Skorigia. Team we got the Habanero. Team Amarigania. Yamai. Ngagon Banyo Josh. Then the back. Koigeka Maiga. Ngo yeditore baadaye lakini leji timu yetu ya Njiroro timu following timu apana kosa timu chain ya mache na timu diaspora na chukua na Joshua ubiona jita kiribol timu diaspora gato yake diaspora timu apana kosa timu following na timu silent chini ya maji lakini timu chini ya maji umete umete bali chonjo lakini kitu kialipika utaona hapa wanakuambia we Brighton bwana imeendaje. Lakini team following inherno ile majo na team diaspora ni wewe team jetu jiriko jinsi Jamaica nimeona hapa wamejaja wamesema kwamba wako na sisi hadi tamati ngenda sinza meri ne motimoko studio nde nyenyo ra emergency begi ngoira sinza mbe magasetu ko leo ni mdogo tumealika mwetherero Monday na tuwajagira mutinyi 10 abana bakonyale bintu bya Sumaili abandi bado bali bakora emirimo bade squeeze no muntu akora muchengo ano muntu okora bonjeri bwa ngo kachare bese uja konyora endband umuntu tena no muntu pia goli olikire nero konyora bese endband yaya sikwiso tena ngabibiti ngajere jindi endband konyora umuntu na abegete bese yaye mubuko kabisa abuto derende bwe maromba kongetenga gyogora wikabweka lazima jika kamwe ene Ndizi TV bwa nsumuzi akitosho ngangire nsome SMS gaiga maego ja sole Hero Brighton then the drop watching live talk Gianche sio kama ni Gianche President Day na mgotea my love mom Agnes na our kid Sami na Kerisha. Sawa, huyu ni nani akuandika Hello Brighton their dropper watching live talk Gianche President Day akakuwa ni mamumu hapo Agnes na bana Sami na Kerisha. Akabatina baso ime yomoro mwanjo mwa chosho kasi kwako alafu ndarudi baadaye kile SMS nyingi nitarudi baadaye nisome baadaye Joshua kasi kwako na Ndizi TV bwansu boma Gusii.
ubwanzu bw'umuguzi. Spexels Opticians abubale si kliniki kiagudika imeyo muchukisi nkurwa bara bokorali ao asamangana ya maiso nako ni birole magiga yogo korenga na kumanyumu chandu. Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Spexels Opticians Kisii.